Predstavljamo vam Coyote BDU Pentagon seriju 2.0 pantalona. One su izrađene od pamuka i polijestera, 65% polijestera i 35% pamuka, a šivene su u ripstop tkanju. Ovdje imamo jedan Coyote model. Pantalone posjeduju 7 džepova, jedan mali džep, 2 prednja na levoj i desnoj nozi koji se sa zadnje strane provlače i naravno standardna 2 džepa ispod pojasa. Kad smo kod pojasa, on je 5 cm za kaiš opasač ili podopasač. Šlic je od najkvalitetnijeg YKK refreshnusa. Kopčanje imamo na driker dugme, a posjeduje i ovo dodatno ojačano dugme za praktičku upotrebu. Što se kolena tiče, posjeduju dodatno došiveni delovi koji dodatno štite taj materijal, znači sa ojačanjima na kolenima. Donji deo pantalona je porubljen sa učkurima koji omogućavaju dotezanje, za slučaj da vam veličina odgovara ili ne odgovara, ili u slučaju vetra želite da priljubite nogu u šizmu. Sa zadnje strane možete vidjeti da su pantalone ojačane i na sedalnom delu. Prišiven je jedan ceo deo. Na zadnjem strani, na sedalnom delu se također nalaze još dodatni džepovi. Levi i desni. Dubinu možete vidjeti, zakopčavaju se pomoću čičak traka. Pantalone su lake za održavanje, za pakovanje, za nošenje